Good morning, ma'am. It's the date 16 February. The exam ko ite newspaper part of the ado revision gito makara sa Thursday YouTube to check it is like the papa ready. Na YouTube che kaya to the class. Okay, ngasi ki cover se yam phajaba kano diyaw de news yam na nungai diyaw de ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ AI ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ AI ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯖꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯗꯤꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯀꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯗꯣ USA ꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ USA ꯒ India ꯒ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯗꯤꯜꯗꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ interim trade deal neba habadi hujik hujik chanadreba kona tungda chanagadaba trade deal uldoinebako adogi matangda opposition na ngangba khotpa adu mayam tawrakpadagi prime minister na phongdorakpaniko trade deal made from a position of strength ko akhoi manena akhoi India gi strength da kano tawraga focus tawraga akhoi USA ga trade deal tawnagibani na haya phongdorakpanebako ado trade deal se USA ꯒ ꯈꯛꯇꯪꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ European Union ꯒꯁꯨ ꯇꯧꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ change ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯗꯅ change ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ non tariff barriers ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ explain ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯎꯖꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ non tariff barriers ꯗ ꯌꯥꯝ change ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ non tariff ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ EU ꯒ trade deal ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ rules and regulations ko rules and regulation da dagi standard da ko adagi kari haini technical requirement da adugumadu so yamna change taweba adi trade khata nateba ko aduga kedoga harakanda koigi yamna sida koigi India gi oina para phongdokpa matamda sidasu harise slew of trade agreement will expand global market access for MSMEs ko adi kanogida adi yamna apikpa haitare ko yamna apikpa industries mayam leiriba adagi yamna apikpa micro small ko adagi medium enterprises haitare ko apikpa industry masajinse MSME MSME habadi micro small and medium enterprises habako moida yam kana doineba husiki trade tawnabase achoba industry dadi kana da bai but koigi textile da ko maroina textile da adagi leather gi product sing da process food da yamna kana gani habnebako engineering goods chemical adu da mayam adagi kedoge harakanda koigi mana lauthokpada scheme amasu lauthoiko scheme amasu lai scheme sigi MSME gi scheme se kari scheme maming ko kind zero defect ko zero effect Z scheme ko Z scheme se kaino harakanda high quality manufacturing da kaino tawbanebako manufacturing high quality manufacturing da koigi kaino tawba haitare aduduga zero effect haisina kaino
zero equal minimum environmental impact haibako zero defect haisina kaino high quality oiba duga zero effect haisina kaino minimal environmental impact oiba ko ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ EU ꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ EU ꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ USA ꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝ or EU ꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ Z ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ zero defect zero effect ꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ maintain tꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯁꯦ maintain ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯉꯔꯥꯡ PTIꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯟꯁꯔ ꯈꯔ ꯇꯧꯈꯤꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯇ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤꯗꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯇ increase tꯧꯈꯤꯕ like around 15% increase tꯧꯈꯤꯕꯗꯣ adagi capital expenditure da capex da koigi increase tawgiduna ko capex da so adagi adi capital expenditure da so hengat kiba adagi yamna ko toina ko government na panbase operation sindur ko operation sindur si prime minister na panliba topic singse ayamana parikha da lakpa yaba topic atani ba ko non-tariff barrier is kaino kahaina ko adagi MSME chokana bagina magta ko government na kari tawkre like EU ka sign tawnaba free trade agreement sign tawnaba ko adagi USA ka na koigi trade agreement sign tawnaba adagi union budget ta karamba pot singda yana focus tawre handaki union budget hairagadi sigumba ko defense capex ko adi capital expenditure ko adaga sigumba defense karon tawba adagi mara mention tawbase si hosik ngasi digi hogdoriba AI summit ko global AI summit se sigi matang su mana mention taromi ko habadi AI facility sana bagi damakta dagi 2026 ta su budget yamna kai thokibani ko data AI gi damakta data infrastructure hai tare ko kogi data fiduciary gumba sana bagi damakta AI summit ki si AI summit tawribagi main kano tisu adugumba adi AI sina ko India da kari kanaba purakadagi habidi matana khanana bagi damakta ko ayamana AI summit tawrisisu ko India da ko aduduna si gi topic singse ko important oy khabar da su dum yaudra dum leira po na tani si se ko dum explanation to next si sina Bangladesh ki ngarang ni Bangladesh board ka gi bido tarik na prime minister oy begi wasak lawbada kogi om bilar se India ge representative oina thabani ko India's representative ko adugi pawni ado Bangladesh ka koiga lainaba mari haitare ko adudu important am oi ko adi Bangladesh ka koiga kari karam mari da lainarige ko ai ngarang so hai gre da ko adi Bangladesh ka koiga India ga neighbor se koiga India ge kwai chawa border se Bangladesh ta lai ko aduga Bangladesh ta akoigi kwai adi trade tasu adagi energy yon batasu siguma ma'am sida loinamak ayamba Bangladesh ka mari sauna laini ko ado ngas yamna sida Bangladesh ka wasak lawo matab sida hadak koigi Bangladesh ki yam major change hai tare ko major change ka tawi like parliament change to ko parliament change to mo referendum July
July the mama say July the referendum tawidana adudayda bicameralism ka lakidana ko adagi independence of judiciary independence of judiciary ka tawdana adagi ECI ka se independent ohenba ko adugumba tawdana handak change kara tawgiba aduduna paikada yam hanganba topic mo amakak ay dom explain tawrongge ko habidi kaigumba exam da mamangdasu am hangiba India gi political system siga ko USA ga or England ga chimana ga hangma yawdana aduna India ga Bangladesh ga gi political Bangladesh comparison haitar comparison masam tang to thoksibu ko polity comparison masam tang to thoksi ya hamada koi gi form of government se India se dal helasi ko duga Bangladesh se helasi koi India ki form of government se kaino haragadi India ki di ko quasi federal or federal parliamentary name ko parliamentary moigina kaino unitary parliamentary ko hana ora misi unitary parliamentary ko adagi kadoga hara kanda head of the state se apoi di president oi ko adobu indirectly ni ko indirect election toroga khanba president oi ko aduga sisna moisu president oi moisu ceremonial head ni ko koi gi ceremonial head ni sibudi manare adagi legislature su moise bicameral akoi gi di bicameral oi ko moi gi di unicameral husik oi riba but ado koi moisu bicameral oira ani ko bicameral oira ani referendum pathokrabani ko aduga kadoga hara kanda aduge matungina kari change lake habdu yengsi ko adagi secularism da koi India se secular oi ko secular oi hamdi any religion chape ai si basic structure da su yawrabani ko structure aduga moi gi di kadoga hara kanda state Islam se na state religion or Islam is state religion ko adu dubu kadoga hara kanda secularism su dum layem secularism se 2011 da gi laygre ko moida duga kadoga hara kanda judiciary su independent akoi gi independent oi unified oi moi gi su independent oi ko but tabadabu yamna kai haini independent oi haise koi gi handak independent oi hannabasu haigrabani ko handa referendum da ko but tabadabu independent se koi India gi independence ga yam thina khene yamna ko Bangladesh ki di koi gi kadoga har kana political party se kadoga har kanda India gi di multi party oi dana ko India gi multi party system adubu moi di ayamana by multi party se koi gi multi party oi zara so kay haini political party ato pa akan makara leba moi gi di dominate tawase kari two party system udi nate but two party ani na dominate tawela kusi kari ba BNP Bangladesh National Party sine Awami League ne ko ani sina ayamba pai buko ayamba aduga sida sayamba lawyer papa kaina difference lebedi laite ko India Bangladesh ki
hayam mathangda magi India Bangladesh ki lainariba marido mathangda tawsiko aigi notes ma puthorake hayeng sum si kano satha taragadi India Bangladesh ki lainariba marido ki matangda ai notes ama puthorake aduga hayeng unenase AI Impact Summit ngasi Delhi da hawgre ko AI Impact Summit se Delhi ki kari mafamdu ko summit ke balance Bharat Mandapan is kind of from numit mangani pangthoktin ko 16 to 20 aduga kadoga harakanda koigi mamangda karam da pangthokti ge harakadi UK South Korea ko France da pangthokre aduga India da lakpani ko France da pangthokre aduga India da lakpani ko supaya matang la ini ko India da fourth time ni ko aduga si UK South Korea kano France ko sida tasena focus tawdriba pot se karino haragadi akoigi sida 3 chakra haina mana focus tawiyo ko 3 chakra haidi themes haitare ko themes se kari no haragadi ahambada people ko inclusion haitare haibadi husik yamna problem yam achawa ma laise karino haragadi AI sina koigi work thabak tawa mayam sikse loina mahut singani ka habagi kano ma laitana ko adudo tawdana bagini ko inclusion and skill development haise ko adagi planet ko sustainability the focus toba ko AI sina raga sustainability the focus toba meaning the AI sina base koigi super computer karigumba yam season raga koigi kai hani climate ta so level haibdi kaino AI gi machinery mayam technology mayam singse haidi heating effect yam taweba aduna ising the energy madu do cool down na energy yam changeba aduna ni ko the progress na economic growth lehen ko economic growth and innovation chakra humse important am ko da yawgadriba mi se yam yame like maming khara SSC ko ina maming khara khangjam be ai ko hadi AI submit ta su yawba maming khara hadi tech leader me am sik hadi Google gi leader to kanano Google gi leader Sundar Pichai ko si yawdoini adagi OpenAI gi leader si kanano OpenAI gi CEO hai tare ko si kanano haragadi Sam Altman adagi Microsoft की leader से hujik se kanana hoy CEO se Brad Smith adagi atopa DeepMind kai le ko AI gi ngatani ko sisu DeepMind adagi DeepMind sigi Davis Hassabis si moi ma'am se loi lak to ni ko AI sam se adagi Anthropic se handak khabar da su yam yaw gi to keno sabagi Dario about ko se kai hai ne koi gi handak Anthropic se khabar da yaw gi to hai de mi hai de sorry module lama saraga mi gi tabak tawbagi kai hai ne ko India da yam sokpa kaino sagi AI gi module lama kaino sagi ni ka ado moi ma'am se lak to ni ko ado maru oina sigi AI summit se tawbasida
ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯉꯦ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯁꯥꯎꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯄꯤꯡ ꯑꯣꯔ ꯑꯟꯗꯔ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁꯇꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ AI ꯃꯤꯁꯟ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ AI ꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ AI ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯑꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ AI regulation model ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ AI regulation AI ꯁꯦ regulate ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ AI regulation ꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ US ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯗꯒꯤ US ꯀꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯁꯥꯗꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ सिगुम्बसे साबदा हाइदि अखोइगी कय हाइनि अखोइगी मतेंग पांगदोइनेबा सिगी कनोसना हाइदि कनोसना को अदुगा कदोगे हारा कांदा सिगी पोस्ट कनो मगा सिदैसे यावबा कनो डिक्लेरेशन अमगा हाइगे को ब्लेड्सली डिक्लेरेशन सिसे यामलु कनो तो को एसएससी की और एनी यूपीएससी की सुका ब्लेडची डिक्लेरेशन हाइसे कोइगी या हंबा कनो दा पांगथोक कितना को यूके दा 2023 दा पांगथोक केबने 2023 दा एआई समिट पांगथोक से या हंबा एआई समिट से सिदैस्ता एग्रीमेंट अमा तौना गिबको इंडिया सु साइन तौके इंडिया सु यावगी को दुदैदा को फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट ने बसिसे को अदुदैदा managing frontier risks को of AI की AI सिना थोलक आइदि कनो तोरकदबा ओ हेलकदबा रिस्क मैम सिंग हाइतार को डेंजर ओइबा मैम सिंग तो मैनेज तौनबगी दमकता ब्लेडची डिक्लेरेशन हम तौगी ब्लेडची डिक्लेरेशन सिदा इंडिया सु यावेबको इंडिया is a signatory हाइदि इंडिया सु साइन तौबा यावेब को इंडिया सु सिग्नेटरी मसिसना AI ना सोलकदबो पुदमक्तगे अखोइसे ngathokpa ngamdoin हाइदि ngathokhandoineबको अदुनि सिमंगाय AI impact summit sigi matang sida ko AI impact summit sigi loirakpada kari tawrake kari tawrake habidudi loirakpada khangani ko maside hogre yengasi ko adudi kano hadi khabar mathang lakene ko adagi Donald Trump gi magi kari haidoino khangde environment ga yanadaba ama leibisani mase ko environment da yam sati thoin toy ko mase haidi US Donald Trump na koigi EPA na ama leibko Environmental Protection Agency na ko USA gi yamna sise yamna environment की ओइना दि मसीसे यामना कनो तौबा यामना चाव कनो तौबा यामना कय हाइदनो definition ga yamna piba adagi data yamna fongba organization ama oibane ko globally yamna important oiba organization so oibane basi environment protection agency ko environmental protection agency ko sise EPA se to environment ki like ayamba dum yawbani ko ma se EPA na piba definition or any ko si EPA se Donald Trump na ma EPA ki magi power se German finding haina lay ko magi power se masi se Donald Trump na repeal tawgre Donald Trump na repeal tawgre adu repeal tawbadagi hujik se kadawge hara kanda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ EPA ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ EPA ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯤꯒꯦꯜ authority ꯄꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ legal authority to regulate ꯀꯣ greenhouse gas ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ legal authority greenhouse gas ꯀꯤ legal authority ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ legal authority ꯑꯝꯇ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ greenhouse gas ꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ greenhouse gas ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ greenhouse gas ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ USA ꯁꯨ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯔꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯐꯇꯔ ꯆꯩꯅꯥ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ USA ꯁꯦ global warming ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯗ data ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ EPA ꯕꯨ ꯄꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ greenhouse gas ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ EPA ꯅ ꯃꯥꯒꯤ greenhouse gas ꯀꯔꯝꯕ EPA ꯒꯤ definition ꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ EPA ꯅ greenhouse gas ꯃꯈꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ 6 ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ greenhouse gas ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ EPA ꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ definition ga yamna piba aduga akoige kai haini greenhouse gas ki magi life kari haidoina akoige gas to ki kaino haini pamanda na ka greenhouse gas ki magi lifetime lay gas sige asigumbaga data ka se form se sigi kano se assessment ga tawse sise adagi even ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ NCERT ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯇꯝꯃꯦꯕ EPA ꯅꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯊꯦꯟꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯃꯣꯏ 6 ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯃꯦꯊꯦꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ 3 ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ nitrous oxide nitrous oxide aduga HFCs se HFC se husik kanogi mohta seasonary duni ko kanogi CFCs ki mohta seasonary patuni adubu HFCs su husik thingna ba tawribani PFCS habdi perfluorocarbons ko aduga 6 tana sulfur hexafluoride ko sisingse greenhouse gas main greenhouse gas ki kanone ko the EPA na hairamba greenhouse gas ki aduga akoigi India ki su EPA ki type ta ama layeba ko EPA se na greenhouse gas ki sisine USA ki oirena ko aduga ako India ki su ama lay sigi kano se taragadi khangani CAFE hena ko CAFE standard hena ko India ki ahama tabiba oitaragadi khangbiroko aidi masisina asisu greenhouse gas ki regulate tawba organization amane ko akoi India gi oiba haitare sisina corporate average fuel efficiency exact manabadi natte but tawdobo sisina akoigi greenhouse gas regulate tawbase akoi India gi oina sisina taweba like ko carbon dioxide emission se mana high doine CAFE standard se masise sisina regulation ko to lower fuel consumption and
carbon dioxide emission haidi carbon dioxide emission tawse handhanabagidabakta same give organization ko haidi standard ne organization ate regulation ne rules ne aduga kadoga harakanda mase kanani implement tawge haragadi ministry of power ado ministry of power se karamba B standard to khangidana ko B standard bureau of energy efficiency ministry of power ki makhada lay kano BEE se sisina mathakta leitone ko ministry of power the ministry of renewable energy adu ma'am se adu ministry ma'am se BEE ki makhada loi leitone ko haide bureau of energy efficiency so adu duna ministry of power na CAFE ki standard se pibne ko gada ko adu gumba power sumaina sigi thabak se sigi EPA se na tawbane hujikti EPA se na tawbodu ai mai power Donald Trump na lauthokram dina USA da ai sumaina greenhouse gas se thadokpa thingnabagi organization se patik chaba se amta leitre ko adoni gyan tarani ko CAFE standard se paikha gi oina ningsingo yare aduga next Indian Scientific Service ko Indian Scientific Service ki matangda kaino ma lae news ma lae Indian Scientific Service se lay hujik ki oina di leitri ko proposal ne haide be kano tawse haibagi haide hapchan sa haibagi ko Indian IAS adagi IPS ki type ta oidoini sisu ko Indian Scientific Service ko aduga kadoga harakanda masisina main oiba service se haidi ma sisle se yaudriba main oiba service se Indian Environmental and Ecological Service Public Health Indian Public Health and Biomedical Service Disaster Risks Indian Disaster Risks and Resilience Service adagi Science and Tech Indian Science and Tech Policy Service sisi aikoigi chumnagi IAS officer sing IPS officer sing di administration niba adudo moi si Indian Scientific Service na kadawa mateng pangdiba karida mateng pangdiba aikoigi kadawa harakanda Science and Tech adagi risks karikara sida hari sa public health biomedical environment ecological disaster resilience adagi Science and Tech policy program sema matamda sisina mateng pangnabagi wari ni ko proposal ni just hujik leitri ko ado aidi sise karai da atop country atop da di lei ge haragadi USA da dum lei ko sise ko adaga UK lei France lei Germany lei Japan lei ko moise ko ado sida siguma hapsan jabagi mo ni ko haidi kano se haidi sigum se darkar leire habege mo kano ne article ne ko ha tasin hari se ado example inge oina ti huji sigi haptring aida ko gi India ge oina kari lege India ge oina ti ko gi scientific ai tare ko scientific oiba organization sigi thabak se tawba hai tare ko sigi thabak tawba organization atopa kari lege haragati CSIR lay ko adagi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ICAR ꯀꯣ CSIR ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ Council of Scientific and Industrial Research ꯀꯣ Indian Council ꯑꯁꯤꯅ Indian Council of Agricultural Research ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯞꯆꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IAS officersꯗ ꯍꯥꯞꯆꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ Indian Scientific Service ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯞꯆꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯛ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗꯁꯨ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯤꯗꯅꯀꯣ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ Indian Civil Service ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯇꯧꯈꯤ ꯈꯣꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯃꯦꯠꯁꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯀꯟꯗꯛ ꯔꯨꯜꯁ 1964ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯛ IAS ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ IPS ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯖꯦꯅꯔꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯂꯩꯀꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯒꯨꯝꯕ IES Indian Engineering Service ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯀꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯀꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯃꯣꯏꯅꯒ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯁꯨ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯇꯝꯅꯔꯤꯕ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ARC ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ARC ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯩꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ARCꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ Indian Scientific Service ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯟꯖꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ARCꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯨꯁꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤ Indian Scientific Service ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯕꯠ ꯍꯥꯞꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯄꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯀꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 312 Article 312ꯗ All India Service ꯂꯩꯀꯣ All India Services ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯦꯛ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯧꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟట్ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ Indian Scientific Service ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯃ ꯈꯛꯇꯪ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟట్ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ UAE India Corridor is a sparking a growth story ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ UAEꯒꯒꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯔꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤꯗ UAEꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ UAEꯒꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩꯀꯣ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ UAEꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯂꯩꯅꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯔꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯔꯤꯒꯤꯗꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅꯕꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯄꯥꯁꯦ 2022ꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ Comprehensive Economic Partnership Agreement ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯄꯥꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯇꯥꯔꯤꯐꯇ ꯔꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯇꯥꯔꯤꯐꯁꯦ almost 90% of the good ꯇꯥꯔꯤꯐꯁꯦ zero tariff ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ zero tariff almost 90% of the goods ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ UAEꯒ ꯁꯤ Comprehensive Economic Partnership Agreement ꯅꯤꯀꯣ
adagi bilateral investment treaty amsu tongnai like bilateral investment treaty sisina 2024 dana ko sisina ka hara kanda investors sing safeguard tawna bani ko investor map ama lay like akoi gi investor safeguard tawna bani ko investor map ama lay ko like akoi gi India dagi UAE da investor was Reliance ko Asok Lemon kind of this map palli ko kahan important oide atopadi SIPA is the council like SIPA is the free trade agreement ko bani ko moise SIPA is one of the form of free trade agreement ko aduni aduga UAE ga koi India ga UAE na support ba koi India da city amsulai like gift city to khangin gift city I say Gujarat International Financial Tech City halmi ko adu kano taw the global gi hub amani ko haidi kado gi hub nevasi se koi gi financial any financial transaction adagi trading gi kari kara gi hub amani ko cities da loi taw ne aduga yamaru oirise diaspora Indian diaspora haidi UAE sida India macha asukemetik lay like nearly 5 million Indian lay ko Indian national 5 million UAE da lay adu sisu soft power makalam de ko haidi India macha mayam am lay ramina UAE se haidi India da support tawre ini ko yamna ko aduga kano UAE na ko da pibase kano su manas da pan base LNG I think liquefied natural gas ko thau su yamna pi aduga kano su liquefied natural gas su yam pi ko adu UAE sina ko India ga haidi apaba mari lainari bagi maram sing tuni ko sise gift city su ayamba UAE ki partner ayamba oi ko aduga SIPA trade agreement ko adagi Indian diaspora mayam lay soft power hai tare ko sisina soft power habidi koi gi real power din nataba but kahani Indian culture tradition na maram kanta laina ba mari to adu bani ko next koi common framework to build trust in AI in Asia ko AI na maro araga koi gi trust build tawna na hai tare amaga mari haidi thajana akoi tasena hairgadi USA se koina thajaba ngamde ko haidi moise data se koi ayamana USA de ke ayamba AI nga tani ko precision is Google AI bo ikara amobo ikara ado thajana da hai tare ado thajana na bagina makta koi India manungda haidi India sorry Asia manungda kari tawba yai haibituni sigi articles and haise yam kaina important oibita natte but tawdubu koi gi sida AI agenda gi matangda AI na kari maram lakado AI kanosi lakado haidi hujikchu koi gi India da AI summit tarena global AI summit ko sida kari haidi look forward tawba yage haibituni matangda ibani ko yam kaina important oibita natte adudubu koi khara dum yengchamba yai ko AI se sigi tam khara hai tare ko tam khara adum akoi yengchamba yai adagi regulation khara yengchamba yai ko sida mana sida panba khara ai hairake ko haide DPI maru oina AI ek palladi akoi DPI sima khangadabne DPI habide kaino digital tam khara adum yengchaljeba maru oina sigi
article sida palamba tam kharani ko digital public infrastructure sisi am important oye ko aidi kai hani AI se anoba su oire duga kadawna harakanda sum developing oriba general awareness hai tare ko sisi kaino harakandi digital public infrastructure habdi kaino harakanda khoigi maru aina AI or any aidi data hai tare digital habdi data ne ko data system ne data system amne system habdi kaino whole computer bo AI or a memory bo AI or any kaino kaino hai example oina pirage example da kade आधार से अकोई की फिंगरप्रिंट को देखिए iris की कनो स्कैन को सी मैम से लो यार ने UPI को UPI से अकोई मोबाइल नंबर को देखिए मोबाइल नंबर कनेक्ट होगा अकोई की बैंक अकाउंट यार ने को देखिए डिजी लॉकर आई की बर्थ सर्टिफिकेट की करी देखिए एनी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट को यार ने सी मैम से maintain तौनबा थंबा infrastructure दुबु or software ओइगेरा or apps ओइगेरा any मसीगी मैम से maintain तौरगा थंबिबा infrastructure system दुबु खोइना digital public infrastructure हायर खंगनेबको अदुगा digital public infrastructure से कदरगा याम secure ओइबा पोटनेबा secure ओहेलिनिको सिंबगदि अदुगा अमगा सु interoperable ओइना अंदुनेबा अमगा सु कदौ हाइदि connect तौबदो हाइदि आधार गा UPI डिजी लॉकर गा connection तौहनबदा करिनो data system अमा सारिने अदुदुबो खोइना DPI कौय अदके अमो खोइगी कय हाइनि AI की regulation हाइता AI regulation दा सेस्ता पलंबा याम फजाबा लई को UNESCO ना recommend तौरबा na ko recommendation on ethics of AI की ethics की मतंगा recommendation तौरबा पोट अमखक UNESCO ना को recommendation तौरबा पोट अमखक लई को मसी से 193 countries हाइता 193 countries ना sign तौग्रे को मसी से को असी से अदि AI के मरक ethics की rules and regulation पीबनी को से UNESCO से this is one of the कोई AI regulation के मनुंग द ओइदनी को अदगे ISO 42001 है ना मले सिजना international standard नि को international standard for an AI management system China Malayam pumana yanaraba AI manage तौनबगी system am खकनी सेनि खंगसलु को AI regulation के दि सेनि याम important होय याम काना खंगसबदा काना नेबो अदुनि सिमाने मागी सिदा इसगी article सिदा पलम पोतने को आई हाइस DPI सिबत याम important होय digital public infrastructure से लोए मैम अम ले को example अदुगा US का इंडिया के trade agreement की मतंग नो आईडी करी मनुंग करी कनो तौबल लेगे हाबदने सिसि पाबियो को हाइदी हुजिक से US से कनो के इंडिया अदो आई ngसाई सु एक्सप्लेन तौग्रे एडिट कनो दसु यावग्रबनी हेडलाइन दसु यावग्रबनी आई अमाने एक्सप्लेन तौदसु यारनी नेक्स्ट कदोगा हारकांदा what are bio-based chemical in an enzyme habako bio-based chemical is kaino sinibko bio-based chemical habidi kaino harakanda koigi any industrial chemical industry digi putopa chemical ko industry digi putopa chemicals ko kana digi
industrial chemical kanadagi produce toroktoiba akoigi biological oiba ahing sa ngadagi putorokpa ahing sa natraga ngadagi putorokpa industrial chemical du akoida bio based chemical hara khangne ko aduga bio based enzyme su lay sise bio based chemical or bio based enzyme harise hantakki akoigi kari budget ta yawgibutuni ko budget ta yawgibutuni ko budget ta masi puthoknabagi damakta bio based chemical amsung enzyme su puthoknabagi damakta budget ta paisa payam thadagibuni ko adu karino habto hana haidi kano enzyme habidi kaino koi catalyst company bio catalyst company bio catalyst masisina kadoga hara kanda chemical reaction akoigi hakchang manungda leba chemical hakchang manungda tawriba thabak mayam singse thohanba natraga tapthanba da kano oidoine ko haidi mateng pandoine industrial chemical singsida akoigi industrial chemical haraga akoigi chemical makhal mayam ama lay ko sidasu mana sidasu panbase lactic acid bioalcohol solvent surfactants ko deki intermediates plastic ko plastic sabadaga sizinariba posak pot mayam ko plus deki food processing the pharmaceuticals textile ko paper sabadaga sizinariba si mayam singsini ko tasena haragadi sidayda harise sidayda example kara pirakya bio based enzymes bio based chemical dana koigi lactic acid bioalcohol solvents adagi sidana enzymes dana detergent food processing textile ko sising sini koigi sise akoine budget taga paisa yam thadare ba si sungnabagi damakta akoina budget ta paisa thadare isa kari maramgino haragadi why akoina usida paisa thadare isa kari maramgino budget ta paisa yam thadare isa kari maramgino haragadi akoigi agriculture base oye sise akoi India dadi agriculture je systematic phana laibanina agricultural base oiba product ngatanina koi India ada yamna kana gadawa pot oidoine ba ko puthokpada ko adudagi akoi India se kadoge hara kanda mingodagi depend yam tawe mingodagi depend tawe reduce kadawa dependence habidi mingodagi bio hadi khudam oina hairse sida example mana sida su sikta ina khotsanba pirido acetic acid che India na import yam tawe acetic acid che ko acetic acid che asukamente import tawe adu import tawe da changi paisa je 479.8 million dollar ko haina export to mingon de export and sorry import to mingon de ko adu dona ko India je sigum se am darkar le haibadi mingon de depend tawdana ko adu dona akoi sida focus story de paisa se mingon de paisa de satana ko adu ka kari gino ma se ko India ki kai haidi policy program ko badi leibra sigum se tawna policy program leibra haragadi lei ko bio E3 policy and ko bio E3 policy ay sa kaino bio haibadi kaino biotechnology habni ko sida biotechnology habni ko aduga E3 ay se kai kaino haragadi biotechnology for economy ko environment and employment E3 habdi
मोय हम से निको से बायो E3 पॉलिसी आइस सिगी मतुंग इना कोई से कनो से सेमा का दोइने हाइबदि हुसिकी सिगी बायो एंजाइम्स नत्रगा बायो केमिकल प्रोडक्ट्स इन से सेमनबगे तमतनिको सिदेस्ता कोइगी अतोपा करी 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 यावद्रेदा तो यार सी में खंगचलो यार next India at more than 50,000 megawatt of power generation capacity है वो India की energy capacity से हेंगल इन्हीं को सिक्से अदो growth rate से कई नो है कि मानस वैसा डेटा दा है हम तुमने 11% increase तो हुई नहीं को growth rate से 11% growth rate अदो सुम हेंगल इन्हीं को अदो मागी आइडी हुजुजिक लेरिबा मागी टारगेट है तारे को कोई की इंडिया की ओइना टारगेट से कई ना आया कांदा 50% को 50% नन fossil fuel दे की नत्ता भी देखो fossil non fossil fuel capacity by 2030 की माई टारगेट से को 50% non fossil fuel capacity 2030 फाउगी मनुंगा लई ना बगे दमक टारगेट ने उसी टारगेट को टारगेट ने अदो हुजिक 2026 ने को 2030 दा 50% होहेदनी 2026 दा क्या लेरी हायर कांदा already को already अखोई ngamgre 50% दे अखोई ngamgre 50% non fossil fuel capacity by 2030 से अखोई already ngamgrabne aduduna करी कमायना करी policy दिगी ngamgre no haragadi policy program government policy program करी लेगे haragadi को national solar mission को adegi PM kusum dagi green energy corridor handak ta sagibdini ko green energy corridor handak semiconductor की corridor ga yam sagibd adudun yare ko aduga कोई की कहीं है नहीं सिलेस अरे दा तो सीमा खंबीरो next India Pakom chip loads operation sindur Pakom है से कनो हो इधर ने इंडिया की USA का की कम मरक तक से इंडिया पैसिफिक कमान है वो इंडो पैसिफिक कमान है वो से इंडो पैसिफिक कमान की मागी कनो से ने एडमिरल कमांडर निको से पापारो है इसना कतोगार कान ऑपरेशन सिंदूर से यामना फबा यामना कनो तो पोलबने थागलक को हाबेदी कनो हुसे कनो तोरिस इंडिया पाकोम है को अदो इंडिया पाकोम से कदा खंगो यारे इंडो पैसिफिक कमान है को पैसिफिक कमान को यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक कमान है को मसी से oldest अदुगम largest को आईडी oldest होइबा देगे largest unified command system ने को सिसे को unified command system ने को इंडिया का USA का लेना बता को क्वाई oldest होइबा दुगा क्वाई largest होइबा तैयार है next cotton farmer oppose Goyal's US import remark one of price crust को हंदक अकोगी
ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯔꯝ ꯒꯣꯌꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯔꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯀꯣꯇꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯗꯒꯤ ꯀꯣꯇꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯇꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯠꯀꯨꯝꯕ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯐꯤꯔꯣꯟꯒꯨꯝꯕ ꯌꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯀꯣ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯐꯤꯔꯣꯟ ꯌꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ 0% ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ 0% ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯇꯟꯗꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯗꯒꯤ ꯀꯣꯇꯟꯁꯦ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯀꯣꯇꯟꯁꯦ ꯐ꯭ꯂꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯀꯣꯇꯟ ꯐ꯭ꯂꯠ ꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯀꯣꯇꯟ ꯐ꯭ꯂꯠ ꯊꯣꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡ ꯀꯣꯇꯟ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯀꯣꯇꯟꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯦꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯦꯝꯈ꯭ꯔꯅꯤꯅ ꯄꯥꯈꯠꯆꯕꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯦꯝꯈ꯭ꯔꯅꯤꯅ ꯄꯥꯈꯠꯆꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯅꯕꯗ ꯁꯤꯁꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ 0% ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯄꯥꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯇꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯗꯒꯤ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯁꯦ ꯖꯁ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔ ꯇꯧ ꯀꯣ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯌꯣꯜꯂꯛꯎ ꯁꯤꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ 0% ꯇꯥꯔꯤꯐꯁꯦ 0% ꯇꯥꯔꯤꯐꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯣꯇꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯁꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯀꯣꯇꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣ ꯀꯣꯇꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯇꯦꯂꯪꯒꯅꯥ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯏꯜ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯀꯣꯇꯟ ꯁꯣꯏꯜ ꯐꯪꯉꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯁꯣꯏꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯐꯪꯕꯩꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯒꯨꯂꯔ ꯁꯣꯏꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯐꯪꯕꯩꯅꯤꯀꯣ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯂꯩꯀꯣ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯇꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯣꯇꯟ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯇꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯣꯇꯟꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯥꯎ ꯇꯥꯕ ꯅꯦꯛꯁ ꯄꯥꯎꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯔꯣꯒꯤ ꯂꯣꯒꯣ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯃꯜꯗꯤꯞꯀꯤ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯏꯁꯔꯣꯒꯤ ꯂꯣꯒꯣ ꯌꯥꯎꯕ ꯗꯦꯕ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯣꯟꯆ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜꯒꯤ ꯗꯦꯕ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯝꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯗꯦꯕ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯜꯗꯤꯞꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯗꯦꯕ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯀꯥꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ LVM-3M6 ꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤꯁꯦ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯕꯥꯔꯠ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ 2 ꯃꯤꯁꯟ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 19 ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ 2025ꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 19 2025 ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ LMB ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯣꯟꯆ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ Mark 3 ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ Mark 3 ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ what do you mean by this ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ this is a geosynchronous satellite launching vehicle ꯅꯦꯕꯀꯣ geosynchronous satellite launching vehicle ꯅꯤ
ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯁꯤ ꯗꯦꯕ꯭ꯔꯤꯁ ꯐꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯗꯤ ꯅꯩꯅꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯦꯚꯤꯌꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯍꯦꯚꯤꯌꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ and most powerful ꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯏꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ powerful launch vehicle ꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯦꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯁꯦ 40,000 kg ꯀꯦꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯤꯑꯣ stationary orbit geostationary orbit transfer orbit 40,000 tauba ngamme GTO da ko aduga 80,000 na lower orbit 80,000 kc na ko LEO lower earth orbit ko magi stage kya lay hairagadi 3 stage lay stage ahom ni ahamada solid ko stage 1 da na solid liquid stage 2 da na liquid aduga stage 3 da na kadoga harakana cryogenic field ni ko stage hai field ni field hai di koi gi ko ma kano do hai di field compartment me am le ko field compartment jing se mai ki orbit to ge matung ina or mai mana pai khat pai to ge matung ina field se sige compartment se na si hapa sige compartment se na si hapa ne to ko kai no hara ge di field se oxygen mafam mayam leiba mafam dadi si haptoba oxygen mafam mayam leitaba mafam dadi si haptoba adumai leiye ko rocket ama pakhat pa ise adi rocket se pai turi se mafam khudi makta oxygen leido na te ko adi oxygen chu hapa ga pura satoi ne badana fill se matang du ge aina karam fill haptoi no habdo adi pai khaliba amagi height tu ge matungina leiba aduduna ahamada solid han hapani ko mathangda liquid ko mathangda cryogenic haidi sida cryogenic sida di both haidi ani haptoini ko haidi liquid oxygen su liquid hydrogen su haptoini ko aduga masigi 3 stage masi haidi masigi kanosina masigi launch vehicle sina puba ngambase kari no haragadi mission ma'am like Chandrayaan कोई था लेबाक चप्पगी मिशन Chandrayaan 2 Chandrayaan 3 adagi Gaganyaan कोई first space flight ni pubagi se ko human space flight mission gis December da thagat khrise the USA gi satellite puruga thagat khibne ko adi USA gi satellite masai sigi satellite blue bird block 2 mission is blue bird block 2 satellite sa puruga thagat khibne du kai gre ko December da du atai tai letre isa pa letre si mga logger sila thank you so much sa si dalo siya lagi ko yun ko ni po ho mi tan